Dembaş godarên hêja ez azêbotan godarên radyo denge geldi ve şananû de her roja sêşem û înê li gur saata Avrupa 13:15 li gur saata Amedê 15:15 de piştî bültena soranî bi bernameya daxwazî em biwerine. Li bernameyê de em ê bi peyam û telefonan hewl bidin daxwazan ve bicîpînin radyoya denge gel dengê we ye. Ji bo peywendiyan bu WhatsApp û Telegram 0031 687 06 09 21 0031 687 13 47 hejmarên telefonan 0032 53 41 57 17 0032 53 41 57 18 Radyoya denge geldi ve şana dijital de jî bi were ye bi web site denk-gel.org YouTube, Telegram, Radyoya Denge Gel, Instagram, Twitter, X, Denge Gel 2022 Facebook, Radyoya Denge Gel, Denge Kurdistan'ya bernamada xwazî dest pê dike. Belê godarên hêja heval zilan û stêrk ji Awropayê ji bo herêma medyayê û taybet hevalên ku li Zap, Mêtîna û Avaşînê di nava berxwedanê dîrokî de ne silav dikin û cejna vêjînê wan pîroz dike. Strana PKK û gerîla Dexlê nanê me ye xwestiye em ê jî di nav bernameyê de vê stranê biweşînin em jî gelek silavên xwe ji herêmên parastan medyayê û gerilayên ku Bakurê Kurdistanê berxwe didin re dişînin. Hem bizim fatişi kevru kuç dekin Rahişin deru daran verneşer Ev cengi cenga hezar salane İro demameye verneşer Ev cengi cenga hezar salane Rabeket çukur tencivan verneşer Rengi kuvez bu megelin hoşine din Fermanı serhıdanan gelecek canan din Belê godarên hêja hûn dikarin li ser YouTubeê jî me guhdarî bikin û her wiha Telegram, Radyoya Denge Gel li ser Instagram, Twitter, X, Denge Gel 2022 û ser Facebookê jî hûn dikarin peyamê xwe ji me re rê bikin û em jî bi hezkiriyên we re parve bikin. Verneşer Kendi civan serdanim çumerini Životola wan şehidan verneşer Kendi civan serdanim çumerini Životola wan şehidan verneşer Vanezik bu yer oja serkeftini
bu azadiya xwe werneşer Wanezik bûye roja serkeftinê Raveket ji xortin ciwan werneşer Dengê ku ez bûme gel min xweşî nedît Derman û serkildanan gelek caran dît Bin destketim li çar hêlan xeyr jî xwe nedît Ji bo ser xwebûna xwe Beli godarên radyoya dengê gel heval evîn ji bo girtiyên azadî restorana ve PKK rabû diyarî dike em ji wekî radyoya dengê gel silav û rêzên xwe ji tevayê girtiyên azadî re dişînin. Girtiyan di çarçoya kampanyaya ji Abdullah Öcalan re azadî ji bo pirsgirêka Kurd re çareserî grêva birçîbûnê ya dorveger dû dabûn destpêkirin. Çalakiya ku dê heta pazeyê sibatê berdewam bike îro kete roja duyemîn herwiha. Belgodarên jem dixwazin hejmara telefona xwe dubare bikin ji bo peywendiyan bu WhatsApp û Telegram 0031 687 06 0921 ya duyemîn 0031 687 13 47 hejmarên telefonên me yên de 0032 53 41 57 17 0032 53 41 57 18 Belgodarên hêja ben da telefonên wenin. Herkes mabudu xevde, kesik nedgo çi derde Kurnura bijde bistan him bebin cenga gelan Kurnura bijde bistan him bebin cenga gelan Bugrin rektu tüpüngan Meşin serket varan Bugrin rektu tüpüngan Meşin serne yaran Kurdistan bendameye Rızgar bugün bündestan Kurdistan bendameye Rızgar bugün bündestan Rakin ale hoş rakin le sermille hurtakin Rakin ale hoş rakin le sermille keçakin Lüserreca şehidan berfedani hoş geçkin Lüserreca şehidan berfedani hoş geçkin Tebe git merhat bülün elinin tola salan Tebe git merhat bülün elinin tola salan
Belgodarın Heja Şaban kaygusuz Ligirtike Kayseri Bünyan dimine Biriya telefona malbata xwe Slav şandiye û rewşame pirskiriye em gelek spas dikin ji bo heval Şaban û herwiha hevalên ku Ligirtike Kayseri Bünyan dimînin hêvîdarm rewşa hevalan jî baş be û taybet yê heval Şaban kaygusuz heval Şaban ji hêla fîzîkî ve ji sedî not astengdara rewşa girtîgehê ji bo navî jî em dizanin gelekî elbet زحمت ام گلک سلاو حسکری خو جرد شین Bele anha telefonik yeme heye kerem bikinen ve godar diken. Bele godarî neja ji bo peywendiyan ku hûn ser WhatsApp û Telegram hûn bi me re deyînin 0001 687 06 09 21 0001 687 13 47 hejmarên telefonên me yên normal 0002 53 41 57 0002 53 41 57 Radyoya denge gel, radyoya denge veye. Em ben da telefonem venin godareneceğim. Nûçe û herwiha klîbên çandî jî derkevin pêş em ê bi we re parve bikin vê bernameyê de ji bo fedayên girê Hakkari klîbek hatiye amadekirin fedayên girê Hakkari Baran Çırav Bineş Vejîn û Ahmet Avesta 26 Mejdara 2022 anlıqa da berxwedana girê Hakkari şehîd bûbûn di operasyona fedayîyan de 42 dagirker hatibûn cezakirin gelek malzemeyên leşkerî jî ketibûn destê lehengan ji bo bîranina wan lehengan 26 Mijdarê îsal bi navê operasyona şehîd Leyla Sorxên çalakiyek hatiye kirin 18 dagirker hatin cezakirin gelek malzeme ketin deste gerlayın Azadiya Kurdistan'ı bi strana şehiden Hakkari evlehengan bi bir anin stran jali gerla trej roj ve hatiye amadekirin û gerla TV jî weşan diye hündikarın gerla TV'de ve klibe tamaşa dikin. Em ji dixwazin bi were parve bikin.
بلگودارین هیجا پیامه کی بدنگ جبون مراحتی هم دخوازن وره پروه بکن کرم بکن گودار بکن رادیو دن یه گر راد بیجن جگوداروان و بشتاروان راد بیجن از ایده سترانا جو بخوازم ستران اول بدنگی غوزان دیار هفتانی نیده خوازم یاد دیم جی بدنگی غوزان دیار ساوی مل گولا ورمیه از وان هر سترانا دیاری بو گوداروان و بشتاروان دکم سلاو رزیمه جبو و هاید هم باش سلاو رزیم بله پاس دکن سترانه کوش هوزان دیار خوستیه هفتانن و گولاوانه امی پاروه بکن ام گلک سپاس دکن دم باش بله جبر پرسکریکن هن تکنیکی گله کسمه دیگرین لبله تلفن ناکوین دما کو ام ودکن و دنگردن هری داوی ما پیاما هوال باور روشلات ما جبوه ما پار وکربون ام دخوازن دیسا دوباره پار و بکن هوال باور روشلات گلک مگریه یه لبله تلفن خط نکتیه ام دیسا دخوازن جبوه پار و بکن الو دم باش حوالی الو دم باش حوالی جاون چانون باشن ولی از حوالی باور روشلات کردستانی بشتارده به مثلا ورزی خوش بوید بیجن رادیو دن یه گر راد بیجن جگوداروان و بشتاروان راد بیجن از ایده سترانا جو بخوازم ستران اول بدنگی غوزان دیار هفتانی نیده خوازم یاد دیم جی بدنگی غوزان دیار ساوی مل گولا ورمیه از وان هر سترانا دیاری بو گوداروان و بشتاروان دکم سلاو رزیمه جبو و هاید هم باش سلاو رزیم بله اول باور روشلات امجی گلک سلاو دکن دوباره راستی گلک هول دام گریه ما دوباره مخواستم پیامیوی پاره بکن بواره
ay beli ve dilkim birindar eli ah خودکی و نواکم دو باش عرقی ببن خطی راست بسایی راست بله کرم میکنم و گودار دکن مرحبا شوره گلک سپاس دکن مرحبا جبوی وجی بله بله ام دوشان آنو دائم به هف رفن گلک سپاس هولالی بله 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 گلک سپاس هوال علی ججناویجی نه پیروز به امی داخواز و امی بیننجی امی آنها جبوی و امی سترانا پک که وای رابو امنها تخین و شان دم گلک سپاس دیگه سرکفتن دخوازن جبوی و سر چوا گلک سپاس هنجی بمنن خیر خوشی دادم باش گلک سپاس بله گودارین هجا پیامی که هاتیه سلاو ریز از جموشه ده شخص خوشکا خواه روژدای ده جه همو رهوال نویر سلاو و حسکرن دشکنم ده بیجه جه توران شنگل سترانته جبیر ناکم دیاریا همو جانگوریان دکم گوتیه و سرکفتن خواستیم جه گلک سپاس دکن جموشه شاندیه باورم و پیامه امجی گلک سپاس کن بله گودارین هجا دما کو و پیامه خو شانت و جبوی ما پیام شانت نامه نیسی چکره ما خوره هن ناوی خوشی بنویسینن جبوی گوداران ره دما کو هن پیام خو دشینن اگو و گودار دکن هن پیام شوان ره دکن جبوی کو و ناس بکن ای از باور می که خوشیت مزن بده آوا کرن ام گلک سپاس دکن حواله کو موشه پیام شاندی
Belê ji bo hevalên ku girtîgehan de dimînin dema ku malbata xwe re daxivin yan jî di serdanê de derfet hebin tabii ki ez dixwazim bêjim derfet hebe û peyamên xwe rêkin em dixwazin peyama hevalên girtîgehê şevdû re em dixwazin par ve bikin hêvîdarin hinek bêderfetî heye hinek zextên li girtîgehan tên zanîn em jî dişopînin lêbelê derfet hebe ku peyam rêkin şmere em jî bi kêfxweşiyeke mezin em dixwazin peyamên hevalên girtîgehên û girtiyên azadiyê em par ve bikin. Belê hevalekî navê xwe ciwan e peyamekî şandiye peyamek ji bo heval û keça min a delal gotiye sariya serhet re şandiye silav û rêz û hezkirinê xwe yên bêdawî jî şandiye û hemû hevalên li gel wê şandiye bi bêrîkirineke mezin û hesreta salan tehembêz dikim gotiye hêvî dikim ku tu bi her awayî baş bî kêfxweş bî û rewşa sariya serhat meraq dike peyamekî hêvîdarin sariya serhat bawerim çiyayên Kurdistanê ye û hêvîdarim godar dike sariya serhat ciwan ji bo te namek peyamek şandiye û gelek spas dikin ji bo heval ciwan û sariya serhat re jî têkweşîna wê de serkeftinê dixwazin. Gelî welat parêzên hêja dostên bi rûmet ez vê çalakiya wê hêja bi silavên germ bi silavên şoreşgerî sal dikim merheba ji welat. Seyidike min Belê hoşmand ji bajarê xwe yê peyamekî şandiye û silav û hezkiriyê xwe dibêje û hevalên çiyêrê silav û hezkiriyê xwe rê dike em jî gelek spas dikin ji bo hoşmand. Ay bele birina seydik emine ay le der babette fekele birina delale dilemine bu der babette fekele Akıtınamızdayken çuruca kıyameti Haydera
به سید کو سید وانو مگو بچه کو تفانو دنگ شو بدر فانو هی شالو شابیک آخ دلالو برگی زیوانیریانو خانی که سید کمنه به آبی بقبلتی های بله و دوست ماما رو بنده داری نشتیه و که حوری که وانین جنتی های پیروز و مبارک بی حق دلال بودی بکنی چه فضل بجناتتی دراب دفس بكم ودي الطير والدوان سري شولي أخلا يمدر حالي كمن وتفاي هاي دراب سيدك وسيد وانو مقو بچوكو تفارو دنگشو بدير فانو هاي شالو شابیک آخ دلالو برگی زیوانیانو گودار رادیو دنگه گل ایرو ام هاتن داویا برنامه خود داخوازی روژا اینیه همان ساعتی ده امدی سا و هفربن ام بند تلفون و پیامین ونه ین کو ایرو پیام ریکرن و تلفون کرنم گلک سپاس کن بمن دنا و خیر خوشی ده دم باش ام دخوازن بری کو ام خاطر بخوازن رادیو دنگه گل دوشانا دیجیتال دجی بوره و وب سیته denge-gel.org لسر یوتیوب هندیکارن ما گودار بکن و شوپینن هر وها تلگرام رادیو دنگه گل اینستاگرام تویتر ایکس دنگه گل 2022 و سر فیسبوک هندیکارن پیام خو شماره ریکن ام دخوازن هجمار تلفون خود سا جبوی دوباره بکن جبو که هم بنویسینن و رو حتی روژا اینی هم پیام خو شماره هندیکارن لسر تلگرام هر وها تویتر فیسبوک هن شماره ریکن و سر واتساپ هن ریکن و هجمارا واتساپ و تلگرام 0031 687 0609 21 0031 687 13 5 47 هجمار تلفون میندی 0032 53 41 57 17
00 سود دو پنجو سه چلو یک پنجو هفت 18 بله بقدرن هجه بمنن دنا و خیر و خوشیره دنش Gemileri yakarız hey, sarayları yıkarız. Özgür yaşam uğruna hey, canımızı atarız. Gemileri yakarız hey, sarayları yıkarız. Özgür yaşam uğruna hey, canımızı atarız. Faşizmi yıkacağız, tecridi kıracağız. Özgür Kürdistan'da hey güneşe varacağız. Faşizmi yıkacağız, tecridi kıracağız. Özgür Kürdistan'da hey güneşe varacağız. Zalim zulüm yapsa da hey, dünya tufan olsa da zafere yürüyoruz hey, hakikattir yolumuz. Zalim zulüm yapsa da hey, dünya tufan olsa da zafere yürüyoruz hey, hakikattir yolumuz. Faşizmi yıkacağız, tecridi kıracağız. Özgür Kürdistan'da hey güneşe varacağız. Faşizmi yıkacağız, tecridi kıracağız. Özgür Kürdistan'da hey güneşe varacağız. Faşizmi yıkacağız, tecridi kıracağız. روشورونایی ها گریلا بینا ولاد ها گریلا روشورونایی ها گریلا بینا ولاد ها گریلا ها ها شورش و پولاتات بککه رونایی چاو من بککه شورش و پولاتات بککه
شاخه ولات هلیاشیان هات شبو آزادی ولات شورش و پولاتان شبو آزادی ولات شورش و پولاتان دست و شاخه ولات هلیاشیان هات دست و شاخه ولات هلیاشیان هات جب آزادی ولات شورش و پولات